Ижади бүлігі күні, яңы оқу елінің башы мұнасебетінен Киев мектеплерінің бірісінде байрам башланғыч тешкіл етілді. Бұлынғанлар Украина гимні ерлады, соңыра бірінші интеллектуаль дерс олып кечті. Талебелер ве ана-бабалар түрлі-түрлі төгереклер ішінен таныңышты. Мектепте аман-аман 50 дане төгерек бар. Олардың арасында капуэйра спорт хореографиясы, белгісаяр технологиялар ве да чоқ башқа. Мудир Дмитрий Ламза Украинада ең генч мектеп мудирі. Бөлек бұл оқу башланғыч мектеп ве сыныфдашларынан танышуыдыр, деп айта. Ми взагалі думали нічого не робити. Aslında bugün bir şey geçirmek gibi fikirlerimiz var edi. Балаларны bedava kezintilerge yollamağa istedik ama aynı zamanda bir-birini korup tanıştıqanlarını istedik. Çünkü bir-birini görmek bu pek mühim ve pek yaxşı. İnanılmayacak bir şey. Ожидаю, что этот год будет. Bu okul yılı men ve sınıfdaşlarım için semereli olacağını bekleyim. Ne ise 11. sınıf bu okul mektep sonu Ali okul yurtuna salamağa vakit gele.